Tokrat o podatkih v avtomobilu. Pa o tem, kako iz njih pridobiti denar. No, ali pa nekaj podobnega denarju. Ali kako s podatki iz avtomobila trgovati. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Katere podatke zbira avto? Komu jih pošilja? Kdo jih pregleduje? Ali lahko z njimi zaslužim? In seveda, kdo ima do njih dostop? Policija, zavarovalnica, mogoče šef. Vsa ta vprašanja so že več kot 10 let zanimiv debatni material. Že prej je bilo na trgu vse polno avtomobilov, ki so se na tak ali drugačen način povezali z digitalnim svetom. Dokončno pa smo v ta svet vstopili potem, ko je postal e-call obvezen del vseh novih avtomobilov. A bolj kot se razvija tehnologija prenosov podatkov in predvsem še bolj kot se razvija tehnologija predelave podatkov v uporabne informacije, bliže smo trenutku, ko bojo ti podatki dobili za nekoga tudi dejansko vrednost. In verjeli ali ne, v svetu avtomobilov smo že kar nekaj časa, že kakšno desetletje v območju deljenja podatkov. Pri mobilnih telefonih se, za razliko od uporabe avtomobila, že zavedamo, da vsakič, ko naložimo eno aplikacijo, ta od nas nekaj vzame, oziroma ji damo nekaj osebnih podatkov. Kot bi Američani rekli, there's no such thing as free lunch, ni zastonj kosila. No, naš Miha je šel še korak dlje in pogledal, kakšni so ti podatki, kdo jih prodaja, kdo jih kupuje in kako je, ko se avtomobili združijo s kriptovalutami. Ime mi je Miha, pišem se Merljak, ampak na internetu me v resnici ni prav težko zgrešiti. Namreč, če se samo malo zatipkate in v mojem priimku izpustite črko J, boste med zadetki našli nekdanjega pevca skupine Napoleon. Našli boste tudi radijskega voditelja in kaj hitro se bom od zadetki lahko znašel tudi najmlajši slovenski milijonar Damjan Merlak. In mladi gospod dobro ve, da v njegovem poslu takšne identitetne nejasnosti nimajo prostora. In to nas v resnici pripelje do današnje zgodbe, ki zdaj v svetu mobilnosti končno dobiva neko formo, neko vlogo, predvsem pa praktično korist. Govorimo o blockchainu. V internetnem smislu je seveda nedopustno, da bi imeli 5 Janezov Novakov ali pa 5 Mihov Merljakov. Namreč vsaka naprava, ki želi komunicirati z drugo napravo in z njo pač imeti kakšen posel, mora biti jasno, mora imeti lastno elektronsko identiteto. In tukaj ne govorimo o VIN številki, ampak o elektronski identiteti. Cars have had identities for quite some times, but they have never been able to act. In order for them to become autonomous, they need to be able to act. In order to be able to act, they need an identity and a way to prove their identity. And the best way to do this is with cryptography. Every EQ Mercedes that rolls out of the factory contains a secure element, which is a crypto chip that is impossible to hack, which contains a private key, which uniquely identifies each car. Ampak v resnici, ko smo dali elektronsko identiteto nekateri napravi, recimo tudi avtomobilu, s tem smo današnjo zgodbo šele začeli. Blockchain is a general purpose technology, and general purpose technologies are technologies like the internet or electricity, and it's just up to us to find what those use cases are and integrate them into the existing world. Many automotive companies have already done exploration of blockchain, and they came up with lists of 100 or more use cases where blockchain can be used. No, da si bomo lažje predstavljali. Kriptočip nam v avtu omogoča, da automatically pay for parking, to automatically pay for highway tolls, and for electric cars, for example, you can drive up to a charge point, plug in your car, and the charge point will recognize your car. The way they identify with one another is through signing messages. In this way, they can make sure that they are trustworthy and they have a contractual relationship. I buy a car, I go get servicing,
there's an accident on the car, what have you, I replace a part, all these things. That type of history on a vehicle could probably increase the resale value by 5 to 10% because you can start having patterns on, is this truly a well-driven car? Is this truly a well-maintained car? And if people have that exact history, they're going to be willing to pay it. When the vehicle approaches the zero zone, the GPS sensor noticed that, and then the vehicle switches automatically into the electrical mode. Once the vehicle goes into the geo zone, we measure how many kilometers in the geo zone it's driven electric. So let me say he drives 20 kilometers in the geo zone electric today. This 20 kilometers will be then transferred via blockchain into the different nodes. So we communicate to the nodes, this vehicle today has driven 20 kilometers in the geo zone, purely electric. Prek blockchain protokolov, kakršne razvijajo recimo tudi naši današnji sogovorniki, so torej podatki samo moji, ves čas samo moji. In čeprav so tako zelo nabiti z informacijami, so vendarle anonimni. Se pravi, z drugimi besedami, podatkov ne daš, ampak jih samo posodiš. So nekako samo orodje, da lahko nekdo drug s temi podatki nekaj počne, nekaj naredi. So how can you determine the value of this data? What is the value of autonomous car driving data? So all these new cars now have sensors. Some of them have 360-degree cameras. They have some form of LiDAR that they're able to track the environment around them. And let's say you bundled all of the data in one specific city. And you said, this data is now for sale. And you did this for every city in Europe. What is the value of the data in a city in Eastern Europe? What is the value of the data in Vienna, for instance? You could securitize that and make it tradable so that somebody who wants it can buy it. And you have an ecosystem of traders who also speculate on the value so that on every day you have this liquidity that makes sure that the value of the data or the signal on the value of the data is fresh. And then when you actually have that user who wants to buy the data, they are getting a fair value and the seller also knows that, you know, there's been trading. No, podatki na tej virtualni tržnici pa so seveda takšni ali pa drugačni. No in kakovost teh podatkov lahko bistveno vpliva na njihovo ceno. If you provide the data right away, it has more value than if you provide it every week, for example. And this brings us again to identity, because you need to be able to link a profile to the data. The data has a very different meaning if we take the car charging example again, if you charge or your wife charges, because you're not the same demographic. But the car charging operation is still the same. So the data that has been produced has a different meaning depending on the identity it is linked with. So you can probably guess a lot of things from the fact that you charge always at the same place, but you can deduct even more things if you know that it's you or your wife. Zdaj torej razumemo, zakaj se bomo morali v prihodnosti v avtomobile prijavljati, logirati, kot rečemo v žargonu. Ampak pri vsem skupaj morda ne gre niti toliko za koristi za nas voznike, morda gre še bolj za koristi za avtomobilske proizvajalce. In pri tem se lahko vprašamo, zakaj bi vse te naše podatke, ki imajo vrednost, dejansko dali zastonj. Ampak če se vrnemo k tem praktičnim primerom novodobne mobilnosti, je že tako, da lahko mi povsem digitaliziramo avtomobile, pa teh funkcij ne bomo mogli uporabljati, če se ne bo digitaliziral tudi svet okoli nas. You need a parking house that could recognize the Mercedes car, for example. You need Autobahn tolls and everything. How far are we from this? There are solutions that are in the works. Vodafone, for example, which is also an Energy Web Foundation member, has created a solution to give every one of their SIM cards a digital identity. You will, in the very near future, be able to pay with this identity on-chain for example, parking or highway tolls. So the solutions are in the works and they will be production grade. In the next 5 years, I expect this to be mainstream. No, priznamo, malce skeptični pa smo le. No in mi pravimo, kar vzemite si več časa in dobro stestirajte vse te tehnologije, mi pa vam bomo z našimi vožnjami pomagali. Novi načini plačevanja pa tudi prenosa podatkov, vseh mogočih podatkov so praktično že tu.
in so zelo pomembni tudi zato, da bo prehod v trajnostno mobilnost lažji in hitrejši. Še posebej v delu multimodalnosti. Prihodnost bo temeljila na souporabi in na avtonomnih prevoznih sredstvih. Še posebej v urbanih okoljih bomo pri premagovanju poti zamenjali in souporabljali številna različna prevozna sredstva. Ta pa ne bomo plačevali tako kot danes, ampak s prepoznavo obraza, s prstnim odtisom in marsikaj še pride. Bistvena dodana vrednost, morda celo ključna dodana vrednost takega načina plačevanja, pa tudi prenosov podatkov, ki pomagajo olajšati menjavo različnih prevoznih sredstev, je prav v močno izboljšani uporabniški izkušnji. Ta pa je ključna, da se nove mobilnostne rešitve v urbanem okolju v resnici primejo. Ja, in ko si ravno omenil uporabniško izkušnjo, zelo lep praktičen primer je z električnimi polnilnicami. Zdaj, ko je čedalje več električnih avtomobilov oziroma plug-in hibridov in ko polnimo na javni infrastrukturi, potrebuješ za skoraj vsako polnilnico vsakega ponudnika svojo kartico. V letu 2020, ko večino stvari počnemo samo z mobilnim telefonom, tudi plačujemo položnice. Tukaj bi lahko veliko prihranili, ne samo na plastiki za kartico, ampak, kot je Andrej že lepo povedal, pri uporabniški izkušnji. To je približno tako, kot če bi leta 2020 telefonirali v telefonski govorilnici. No, čeprav bomo zapeljali modele, ki so iz letošnjega modelskega leta, pa ima eden povezavo s telefonsko govorilnico in to so vrata. Mazda! Tako se vanjo tudi vstopa, pa zadnja okna so približno tako velika kot v telefonski govorilnici, če se jih še kdo spomni. Po oglasih. Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. Zveza evropskih avtomobilskih proizvajalcev ACEA je seštela skupne izgube, ki so jih avtomobilski proizvajalci utrpeli v prvem valu koronske krize. Ampak glede na to, da smo ravnokar vstopili v obdobje, ko lahko takole brez maske snemamo samo takole sami v avtomobilu, menimo, da bodo na koncu leta izgube še bistveno hujše. Ampak saj že do sedaj znani padec prodaje za četrtino lanske prodaje pomeni, da je COVID pandemic is the biggest single risk ever to face our industry. In koronska kriza je udarila ravno v času, ko se avtomobilska industrija sooča s pretransformacijo v neko novo, drugo električno dobo mobilnosti. In ta je seveda že samo po sebi zelo denarno potratna. The automobile industry supports the EU's long-term goal of achieving climate neutrality. We've already dedicated a large part of our annual €60.9 billion R&D budget to decarbonisation, investing heavily in low-emission technologies. But our investments alone will never be enough. The ambitious targets laid out by the Commission's new proposal will now require massive additional investments. The EU recovery plan should also be translated into concrete support measures, such as fleet renewal schemes to stimulate demand for low and zero emission cars, trucks and other commercial vehicles. We call on policymakers, both in Brussels and in the Member States, to step up their political and practical support. Let's not forget that a strong recovery of the automotive industry will lift the entire economy. Z drugimi besedami, kriza evropskih avtomobilskih proizvajalcev je kriza vseh nas državljanov Evrope. Težkih novic pa žal še ni konec. Japonski proizvajalec Takata, to je tisti proizvajalec, ki je s svojimi napakami na zračnih blazinah poskrbel za enega največjih upoklicev v zgodovini avtomobilizma. Po bankrotu je to svojo zapuščino predalo ameriškemu dobavitelju Joyson Safety Systems. To podjetje je zdaj v pregledu tega, kaj so dejansko kupili, zaznali tudi napake na sistemih na varnostnih pasovih. Kot poroča Nikkei, je japonsko ministrstvo že zaprosilo to podjetje, da jim preda vso dokumentacijo, hkrati pa je tudi že poslalo signal vsem avtomobilskim proizvajalcem, ki so kupili te varnostne pasove, da se pripravijo na morebitne nove vpoklice. Euro NCAP je preizkusila Volkswagen ID.3 in ta je postal prvi električni avto, ocenjen s 5 zvezdicami po zadnjih in bistveno bolj zaostrenih kriterijih. ID.3 pa je zdaj končno tudi uradno pripeljal v Slovenijo. Na voljo bodo 3 različne baterije. Najmanjša ima kapaciteto 45, srednja 58 in največja 77 kWh. No, ta zadnja
naj bi po standardu WLTP zadoščala za kar 550 km z enim polnjenjem. Poleg električnega pogona model ID.3 ključno zaznamuje digitalizacija. No in notranjost je še nekoliko bolj minimalistična kot pri Golfu, ter seveda popolnoma veganska. Znamka Volkswagen je tukaj zastavila jasno pot, želi izdelati ogljično nevtralno vozilo, želi tudi uporabljati materiale, ki so skladni z našimi etičnimi in moralnimi predstavami, in v to smer razvijamo avto. No, ID.3 smo že prevzeli v test, poročilo sledi v kar najkrajšem času. No, ampak konec novembra v Slovenijo prihaja tudi Golf GTI. Svet mobilnosti se je obrnil na glavo in eden od najbolj svežih dokazov za to je novi Hummer. Namreč novi orjak je električen. 745 kW, 15.600 Nm, 3 sekunde na 100. Najbolj pa avto impresionira štirikolesnim krmiljenjem. In to ne zmanjša le obračalnega kroga, ampak omogoča temu Hummerju, da se lahko pelje tudi kot rakovica. In prek kar 18 kamer lahko voznik to rakovičje premikanje med vožnjo celo spremlja na zaslonu v kabini. V kotičku za multimodalno mobilnost pa vam tokrat pokažemo dansko inovativno čelado Newton Rider. Namreč ni trda in zato jo lahko pospravite kar v torbico. Ampak brez skrbi, v primeru udarca ta material, iz katerega je narejena, otrdi. Slovenska agencija Reus je predstavila svoje podatke, analize, ki je pokazala, da se veliko slovenskih kupcev, ki se zanima za alternativne, za električne avtomobile, na koncu vendarle odloči za klasično gnane avte, bencinske in dizelske. Hkrati je raziskava pokazala, da se je zelo zmanjšala razlika v uporabi med dizelskimi in bencinskimi motorji. Bencinski motorji so svojo porabo bistveno znižali, dizelski pa so jo v praksi celo nekoliko povišali. No, v naših testih se to dejstvo kaže že skoraj da desetletje in predlagamo, da je ta novica prava iztočnica, da gremo v rubriko testi. V tokratnih testih pa bomo zapeljali čisto svežo Mazdo MX-30, ki pa smo jo na nek način že vozili oziroma videli na naših cestah kakšno desetletje nazaj. No, tokrat smo jo preizkusili v idilični mali gorenjski vasici, pa še nekaj zanimivih novih modelov imamo za vas. To je osebni avto, ne passenger car, ampak personal car, torej avto za enega, ne pa za družino. Kar je pa v bistvu presenetljivo glede na to, da je ta kabina kar prostorna. Glejmo. Tukaj zadaj se prav kar solidno sedi, ima prostora za 3 potnike, tudi 3 vzglavnike, ampak, sedala so kratka, to se nekako že vzame v zakup. Tisto, kar najbolj moti, je, da se od tukaj zadaj ne vidi nič. No, verjetno ni treba poudariti, da na to stran tudi voznik ne vidi ničesar. Predvsem pa je največji problem, da te morajo od tukaj zadaj ven spustiti. No, kot kupe bi Mazda MX-30 morala biti športna. No, to pa je SUV-evski kupe, se pravi CUV, Crossover Utility Vehicle. No, kupeji pač niso več to, kar so bili. Oziroma ne, ni res. Mazda je prav takšen neklasičen kupe nekoč že ponujala, ampak do RX-8 bomo še prišli. Ne, ni res, ker zdaj dejmo o RX-8. Namreč, čeprav razmišljamo, so ta nesmiselna vrata v Mazda MX-30 vgradili točno zato, da bi v spomin privabljal ime Felix Wankel. Koncept bencinskega motorja, pri katerem se valjasti bati ne pomikajo gor in dol, ampak se rotorji vrtijo znotraj večje posode. Oblika teh rotorjev pa ustvarja komore, kjer se odvijajo eksplozije, ki nato ustvarjajo energijo za pogon. No in boste rekli, kaj ima ta Wankelov rotacijski motor veze z MX-30, to je seveda prvi Mazdin serijski električni model. Ampak ima veliko veze, namreč Mazda MX-30 ima
električnega dosega baterij ima za doseg komaj dobrih 150 km. Ampak spet, MX-30 je promocija nove Mazdine ideje. Električne Mazde MX-30, ki ne bo imela večje baterije, bo pa imela tukaj pod tem motornim pokrovom ne samo tale mali električni motor, ampak tukaj zraven bo imela še en mali Wankelov motor. No, ta nikoli ne bo poganjal koles, tudi ne bo povezan s stopalko za plin, to bo mobilna elektrarna. Torej, MX-30 je Mazda RX-8 nove dobe, nove Mazdine dobe in predvsem električne dobe. Ampak veste, da je v Sloveniji že vozila električna Mazda RX-8. Izdelal je znani slovenski elektrozanesenjak Andrej Pečjak. No, obiščimo ga in vprašajmo. Naredili smo 130 tisoč električnih kilometrov, tudi otroke smo v vrtec vozili z njo in takrat ti grejo ta vrata na živce. Ne? Je pa res, da ko ti grejo ta vrata na živce, moraš pa pomisliti, kako bi bil avto kot dvosed. Ti bi te šlo pa še bolj na živce, ker bi mogel ven stopati iz avta. Se pravi, to je nekje vmes, no, med normalnimi 4 vrati pa med temi pomožnimi 4 vrati, tako da je nekje 4-vratnik z minusom. No, podaljševalnik dosega pa ima tudi naslednji avtomobil, ki vam ga bomo predstavili. Gre za Fordov Transit Custom PHEV. Ima ne Wankelov motor, ampak klasičen bencinski motor, ki dela elektriko. This range extender never drives the wheels, so the wheels are always connected only on the electric engine. So the electric engine is driving the vehicle. When the battery is low, it actually starts the range extender and is putting energy into the battery. That's all the range extender is doing. With the battery, you can get up to 56 km purely electric. But when then the battery is empty and you still have to go further, then the range extender extends the range to up to 500 km. So then you are flexible. Pri tem je seveda pomembno, da Transit PHEV v ničemer ne zaostaja za svojimi dizelskimi konkurenti. Je pa tale Transit vendarle nekoliko bolj inteligenten. Predvsem, kar se tiče inteligence, ki je vezana na nemška mesta. So the EV-later modes means whatever level the battery has at that point in time, for example 80%, it keeps that level. So you are driving with a range extender. That provides the energy for the electric engine. So later, when you are coming into the low emission zone, still have 80%. So that's the level you can drive within the low emission zone in the city center. 4 weeks ago, in the production of the Zeekr, we started to implement a geofence module. And in the module, we have all the low emission zones already installed in there. So the vehicle knows exactly when it enters the low emission zone, it switches automatically to electric mode. Popolnoma električni avto je potrebno vestno polniti, če se želimo z njim voziti. Tudi priključni hibrid zahteva disciplino. To torej pomeni, da ga moramo polniti doma ali pa na polnilnici in to v vsakem vremenu. Naj vam povem, da več kot polovica lastnikov priključnih hibridov teh ne polni redno. Z običajnim hibridom in posledično s tole kono pa teh težav ni. Polnjenja ne potrebuje, baterija je sicer majhna in se hitro sprazni, a se tudi hitro napolni. In posledično je vožnje na elektriko, sploh če se več vozite po mestu in manj po avtocestah, za prvo flirtanje z električno vožnjo povsem dovolj. S priganjanjem se krepko povečajo poraba goriva in škodljivi izpuhi. Pri umirjeni vožnji pa oba motorja delujeta v izjemni sinergiji. Rezultat: 4,7 litra porabljenega bencina za 100 prevoženih kilometrov na našem nornem krogu. Umirjena vožnja godi tudi 6-stopenjskemu robotiziranemu menjalniku, ki se sicer pri odločnem pospeševanju preveč zaganja in včasih sprejema napačne odločitve. Pri umirjeni vožnji pa deluje brez pripomb. Tu spodaj se tako družita 1,6 litrski bencinski motor, ki ponuja 77 kW, ter elektromotor, ki doda 32 kW. Pri Hyundaiu pravijo, da je to dovolj tudi za dinamično vožnjo, a sam vam tega avta, če ste bolj športno naravnan voznik, ne bi priporočil. Tudi zato ne, ker se avtu, ki je ime dobil po mestu na največjem havajskem otoku, takšna vožnja preprosto ne poda. Tako kot so Havaji zeleni, se tudi temu avtu poda umirjena vožnja, s tem pa vam bodo zelenje oziroma narava zelo hvaležni.
Kaj pa, če bi vsi mobilni telefoni v vseh žepih, torbicah in šolskih nahrbtnikih v, naprimer, radiju 1 kilometra med seboj vzpostavili povezavo in bi vedeli, kako hitro se kateri premika proti drugemu. Kar je tehnično gledano že zdaj mogoče. V tem primeru bi telefon v avtu dal signal, da bo čez recimo 50 metrov izza žive meje pridevel otrok s kirojem, da prihaja motorist z visoko hitrostjo v nepregledno križišče. Že obstoječa tehnologija je torej tako zmogljiva, da bi lahko, vsaj kar se prometa tiče, napovedala prihodnost. Na nas pa je, kako preudarni bomo pri uporabi te tehnologije. Že zdaj pa je jasno, da bomo v prihodnosti trgovali tako z varnostjo kot zasebnostjo. In telefoni so dejansko tudi v tem času in bodo oziroma imajo potencial, da bodo nekoč reševali življenja, če jih bomo pametno uporabljali. Prevečkrat se zgodi, da telefoni namesto, da bi pomagali reševati življenja, jih celo ogrožajo. In kriv je človek, tako s klici, s teksti, se pravi s pošiljanjem sporočil, brskanjem po internetu in pa še z eno raziskavo, ki je šokirala iz Anglije. Kar 18%, se pravi skoraj petina vprašanih med 17 in 24 letom so priznali, da so med vožnjo že opravljali videoklic. In predstavljajte si, da pri videoklicu je tudi nekdo na drugi strani, ki se zaveda, da kliče nekoga, ki vozi. In v najslabšem primeru je lahko celo priča prometni nesreči. Bodimo odgovorni pri uporabi mobilnih in pametnih naprav. Pametno in odgovorno do naslednjega tedna, ko se spet vidimo. Lahko tudi prek pametnih mobilnih naprav, ampak prosim, ne med vožnjo.